Acha takuk biplop nang tini theater uno je archapna bagi phaimani bom hai engkha nang to tangsar chap kha seng munukha bom hai jarje songni respond bom hai mankha There's some responsibility to kahanu prokto sakha kan prok kita lok kita maru na yang to prok kita ini ba Himalaya maru na ang to performance khaipeka borok sala ka khaisnai borok sala yang ka khailia broni ko sendima jarje soijoni bisingo broni comments kaham na blena beba nele kaham na comments kaham gatak bok tak tabok second round mar sapinai first round sapi kana first round ungke romantic chap kha set song ta tabong ke second ong khangke kisam masa thok ngata nang mun masanai na WhatsApp musaporo makhaine he ba de de obo mane tong khok mari singkha ba kisa jos ro makhaine ta bukhar ka kali jasa pular sap bukha to mne kali ma to kali apa na ora stage thang hang kin kali yang pa kata kisa kali yang hada bukha stage thang kin adjust sing khabla tar tar oke tini ba mai ma tong nang thangne nabla semi final lo bo to jaje poro sang ro kha ang bro ko ba khak nai bro ko ya ko thang ni bro poro singa bana nang khe thang hindi ban sok thangman hindi ban sok nang jer chamani moteta bro ni je comment mote ro bro ni je comment mote kha ba ang khe man ai ta apa ti kai sa tong khop lu sa mung ti kai sa tong ti kai sa wo point man nai he samne bor sam sunduru pui ma sandeng WhatsApp di tes tang ji ishar sap khana dudi hebele he la 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 sunduru pui ma sandeng da deng nai Nini nogo ang tini mai chanai Oh kunduru pui masade da deng nai Nini nogo ang tini mai chanai Berma buti manthok Gudok sakui busuk hok Berma buti manthok Gudok sakui busuk hok Kunduru pui masade da deng nai Nini nogo ang tini mai chanai Hey kunduru pui masade da deng nai Nini nogo ang tini mai chanai Wah, enggak hambai. Omo second round bagi samung na. Marsaya kho. Kham ker sabdi all the best of luck nang tikna hini jeng oman sago jeng comments nangene lukurone comments bom hai. Tang nang second bagi da. Da. Nin para gilap le. Gila. Da hambai. kaham khai dira